Svečanom sedmicom Udruženja odgajivača golubova u Kucuri zaokružen je rad u prethodnoj godini i date smernice za buduće delovanje. Podnet je izveštaj o radu u 2014. godini koja je za ovo udruženje bila veoma uspešna, istakao je Viktor Grešak, predsjednik udruženja. Počeli smo pre 3 godine, osnovali smo društvo ovdje u Kucuri. Nije do sad postojalo društvo u Kucuri, znači tek smo sad okupili golubare. Imamo zapažene rezultate za sad, mada se više baziramo na mlađoj deci da počnu da drže golubove više nego mi stariji, jer mi stariji, što se kaže, za sad rezultati su zavidni, znači imamo i na regionalnom nivou i na opštinskom, klupskom, imamo na opštinskom 3 druga mesta, na regionalnom 2 mesta isto imamo, znači 3. i 4. Borimo se, pa sad vidjet ćemo, znači teška su vremena. Primetno je i povećanje broja članova udruženja, mahom najmlađih koji tek počinju da uživaju u bavljenju golubarstvom i od starijih mogu da nauče mnogo o uzgoju ovih ptica. Mene je tata učio malih nogu o golubovima i ja sam hranio, pojio zajedno sa njim i vremenom sam zavoleo golubove. Ja sam Darko Kolesar, tek sam počeo da držim golubove i ove godine ću pokušati da se takmičim. Na sednici su uručeni pehari i diplome najbolje plasiranim članovima kao i najboljem sudiji Zdravku Kubetu. Ja se iznenađem, kao što sam izjavio malo pre, ja ne idem na suđenje zbog ove plakete, to je za mene ništa. Ne znači to meni ništa, meni znači kad odem da vidim tu pticu kako leti, mislim, to je neki užitak u svemu tome. Ja nisam ušao u ovo društvo radi, ne znam nija čega, samo radi ptice. Znači, te ptice, i to treba da nam bude svima prioritet. Prema rečima Viktora Grešaka, predsjednika udruženja za naredni period, u planu je saradnja sa osnovnom školom u Kucuri kako bi se održao edukativni čas. Golubarstvo kao edukativna mera uči decu u ljubavi prema pticama, da steknu radne navike, a i da na pravilan način iskoriste svoje slobodno vreme.